Mihango ya okui irathari thutha wa atwarithia a bodaboda kuga cigana ni cigana makimenereria mahaki maria makoretwo magitio ni maabitha a borithi mwena wa mbere ya Kianda barabaini nene ya Embu guthie Machakos. Makeria na andiki a mohoro atwarithia aya ni maugite ati ni makiria ma mwaka omwe riu kuma riria maabitha a borithi mambiriria kumanyarira na kumetia ciringi 5,000 hindi ciothe maikio ngono. Ni mongereire ati borithi makoretwo magitumira ngari ciao guthie birigiceni kumaikia ngono na handu ha guikia bikibiki ngari-ini magacitumira guikia ngono atwarithia a bodaboda angi. Askari hawatupei nafasi ya kutafuta pesa. Sisi ni wanarika, si ndio? Kutoka juzi wamekuwa huku. Sasa hivi watu wa bodaboda wamekimbishwa huku. Pikipiki yangu ilikuanga kwa bomba, wamekuja wamechukua, wameenda nayo. Kwa mwezi hatukuli pesa zao, anakujia pesa zetu, wanakula pesa zetu. Maabitha a borithi aria marekoirwo muno ni a wathani wa matura aria makoretwo magika u niguo kuona mbeca kuria riu maragira atwarithia aya micii-ini na gukua bikibiki ciao nginyanagia ceceni-ini na gucoka kuirekereria na 5,000. Kwa mfano akichukua pikipiki hapa anaenda nayo. Akienda nayo ukiendea hiyo pikipiki hawezi kurudishia kama hujampatia 3,000. Tutakuwa tunafanya kazi gani tukianza kuaso na pikipiki zinashikwa ovyo ovyo. Riu atongoria a mwena uyu nimeranĩire gukinya uhoro uyu kuri minista wa ugitiri wa thĩinĩ ihinda-inĩ ria ciumia 2 niguo gucokia biashara. Kijana ana license, vijana nitawapatia license mimi mwenyewe. Tatafuta njia zangu, wafunzwe, wapate ma license wale hawana, pikipiki wekwe insurance ndio kazi ifanyike. Na hata mwananchi anapewa ruhusa na sheria kushika mwizi. Huyo ni mwizi ya pikipiki. Huyo polisi. Riu atongoria a mwena uyu nimeranĩire gukinya uhoro kuri minista wa ugitiri wa thĩinĩ ihinda-inĩ ria ciumia 2 niguo gucokia biashara. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wainaina wa Kiarie.